chibai vek ule testimony hi vaikhat ma kala soi ngai lawa tun hi kanun testimony vaikhat ka soina tur ani khuya tanga soitan tur nge po ka shelo kanule kapate hi buddhist tiktak anni a chuwangin keipo buddhist sa khwa hi kawan nget ve em ani ka hun nei apyangin kan pathian hne na ka thei to pin ka tong tai thina meditation te ka ti thina khuvela hian thlamon na le limna ka zong thina thian te komin ka thei to pin kanun limna tur ka zong thina ka thian te zinga hian christian tam tak po an oma anni chuan pathian nung dik tak an biak thole chu pathian chuan an nuna thu asoi thina nun testimony apichin ti min shila tik tak chuan an thu soi chu ka oi lo tukani an rilrungei to na mai ani ka ti sak thina achan chu pathian mewin keini mishing te mai hne na thu soya abyak thin hi karing lo lut tukani chu ka thian te zinga chuan ka thian ni bok u ang che aka enma jui a omve a ani po ton ma chuan buddhist ve tho ani a ma se christiana a inlet to a ama ka mu hian ton ma a anun le christian ani nuwa anun hi a in thak feka atha amuangin alim thei em ewa abula omte hian chu limna le thamon na chu ka feel thei ani an chung kwa an in chung khurla athamon omin an lim thei ema an ma ni ka mu hian ka ot thei lu tukani ma ju inne na chuan tinge buddhist atanga christiana I in le tak ti in ka zota ani chuan pathian kauna a sha thu le chu pathian chu alal le chandam tuwa apom atangin anun a in thak thu te pathian in mal asoma thamwan na le amamo engkim apek thu min shil ta a chuta tang chuan ka thian christian te chu ka kom tama an in khom na a te ka zui ve thina buddhist atanga in le du na ril ru nei lo ma ila pathian nung dik tak an ti ero chu ton ve ka chak em ani nikha chu ma jui te ina kalenga ane na chuan pathian nung dik tak hi ton ve ka du thu ka shil ta topa ma jui pasal chuan tong tai chin la min ti a kei chuan buddhist kanisi a tong tai ma ila min chang du don emmi ka ti a ani chuan kan bia kan pathian hi christian te pathian chau ani leinem khovela nun na nei zong te pathian ani asin christian po buddhist po kan vai hian min mangai asin ti in min changa chutia min ti awang chuan min chan be sei lo veu ma ila kamit ka chinga ka tong tai ta a isu pathian nung dik tak ini chuan min sha tir ro kanuna thu soi ve ro ka ti a chutiang chuan ni tin ka tong tai thina achan na ero ka mungai lo ani ti chuan ni kha chu pastor santua rengun aron kala ma jui te chuan an ko shana thu soi turin an roya tumlok na po omlem lo chuan ma jui te ina kaleng chu pastor santua thu soi ngai thatur chuan ka kalveta a ti chuan midang te testimony an soi neu te ka sha chuan pathian nung dik tak hi a om nge ti rin na ka nei ta a ti chuan an in khom ban chuan pastor santua chu ka bia a hotupa pathian nung dik tak mu ve ka du ani voi tam tak ka tong tai to a achan na ka mu thei si lo min tong tai sakro katia tong tai kut ka do ta a ti chuan in khom kan banga biak in nuaya thing puite kan in hawa ta chuan mary nen kan in muta a mary nen hian in kom cha lo ma ila kan in mer shat ve a mary chuan ta chilei lama pathian thu soina om dona sin I local ve du em minti a tu nge thu soi don katia ani chuan pastor santuania atia rang tak main o kalve du katinga la anu aka ngei to le tin tinge ka thian te tuma an tel ve don po ani lawa tinge ka nial mya lo le ti in keima le keima po mak ka in ti ni ti chuan ta chile kan kalmani chuan ka ngei to na hi a boy ve ema pathian dik tak hi ka tong ve don emmi ni ang lo tong tak ila buddhist sa khwa hi ka kalsan thei angem ti te ngei to na sang alo lu ta keima adam lo le zel boxi ma se eng po ni se ka kal don katia air ticket kalaya ka kalta ani ti chuan taslai kan thlenga pastor santu nen chuan thu soi mani a kan in mule a
pastor chuan ani po Hindu sa khwa atanga Christian inlet ani thu min shila zo na tam tak zo kadua ma se mi pui an tam em awang chuan ka zon ngam talawa ma se mak tak me chu pastor san chuan thu an soi chu zo na zo kadu zong zong te kha aron soi ta fika makka tilituka kamul thi ading thei hialani inkhom kan ban chuan pastor chuan ka sermon dang ingai thak du chuan YouTube a om ati a ti chuan YouTube a chuan pastor sanju ti in ka zong ta a ta chuan a sermon tam tak alo langa chung tam tak zinga chuan rin na le chandam na ti a soi chu ka va mu fu a ka ngai thata a atu ka biak ina thu a soi le na a po chu rin na le chandam na bok chu aron soi le a hei hi chu ti pal thil thu ani lo top mai pathianin kanuna thu aron soi na emni pathianin kanuna shed tirdu anayem mi ti in sermon chu uluk le zo alin ka ngai thata a pastorin cross sungchang a soi lai chuan isu helai mun thleng min shwaya enge kanuna shed tir min du tun anga chiang lo roi hi chuan min om tir su pathian dik tak ini chuan chiang takin min shed tir ro ti in ru tong tai na kanaya chutia ka tong tai lai chuan pastor thu soi po chu ka she to lo ka ril ru nge ka tharau nge ka she lo puk pakhata ka lo om chu puk chu thamon na in akhata a eng mo em boka ta chuan iswa thulai ka muta a korfwal var a ha a he kan taksa ai po hian avuna moi zo ka asama sei boka amal chu khamin kalomu a biak ka tum chuan iswa chuan ka fanu engma soisu nosen ini atanga vo in thleng hian inuna lungai na le sheomna itor zong zong hi ka sheve ka sin kalo ngak reng che asin I mahuna ikal le zel na tura ka ompuin ka shwai zel don che ani ti in thu min shila chutia thu min shilai te chuan kanu le ka pa te mangai na aya ril le thuk zok mangai na chuan min lua khat ani chu mangai na chu engnen ma kate khin thiam lo ani crossa an khen be na akute mi mutira ka malam hun ka kong engkima min ompuya min shwai tur thu min shil ani tuna chuan ka hlimin ka thla amwang to em ani pathian dik tak a om nge ani ti chiang takin ka sheto a kanun testimony min pezel turin lalpa ne na kadil zel to ang vuina local zong zong te po lalpa innuna thu soi theu ro se ka testimony ngai thatu te zong zong lalpan mal som che uro se amen